Awak ke lah motor bekah tu guys. Inang kiban guys. Kalau orang mentang guys tu lah motor tu guys. Ju dia guys yo. Air puro nak jadi. Beket jelek-jelek, pesi kata motor kalau pi kayo kerja zoom lah motor nah guys. Nah guys. Bekah tu guys. Uro bekah uro uro bekah uro. Gas. Guys. Ya baru lebih baju guys ya. Kata kena guys, baru lebih baju guys. Zoom dalam motor guys. Hai kucing le guys. Kamu bubong sehat hai. Buka bubong sehat. Nanti ba motor kan di lampu. Halo guys. Hai kacamata guys, zoom guys. Kena uro guys. Aduh zoom dah guys. Guys. Gawak guys. Guys, aduh zoom guys. Guys, kacamata zoom guys. Guys, kiban guys lagonya kiban nak beres guys. Bekas zoom guys. Sampai dia. Kita kena. Ha? Sampai dia. Kena. Guys, kiban guys. Kiban nak beres guys. Kobra zoom guys uro Bekas bekas zoom guys. Pakai lah motor-motor zoom dah guys. Pulang tajang Honda guys. Bekas tu hai dah pakai canda pakai mantel yo guys nak beg kena uro guys 6 dah guys kena mah guys baju 6 dah mah anak pu bah belasah kena pupuan lekon dengan guys bateri guys kena mah guys baju bekas tu guys nak beli saya anak una go berek guys ase keroi guys pakai kerong guys masah tu yang kamu buat ayo apa mana tu ngambang guys, kibang guys. Guys. Muta mah guys, kata mah guys ju. Guys, awak tu lah motor guys. Bekah tu lah motor guys. Pedang lauro meno hanai buka kaca guys. Hanai lawang seo guys, canda buka bubung baru lawang guys. Kiban saguan nara panah guys. Ino bekah panah guys. Kagak buka lah kau apa nau? Beres apa nau? Kau pulih ke apa nau? Emban kah? Katru akeh kah? Bekas tu kah? Okey kah? Ya, nak kena suruh macam tu ayo. Baik-baik. Lagi ada buka tu pintu WC ya. Kau beres aja weh. Kau beres kah?